Thutha wa ihinda inene ria cira na gucokerwo kwa utari wa kura gatagati ka Babu Owino na Francis Muriithi giturwa-ini kia ubunge wa Embakasi East, riu Babu Owino ni agite na igutha inene thutha wa uhotani wake guteanirio ni igoti na gwathwo arihe muigana wa ciringi milioni 5 arita ngarama ya cira ucio. Akiheana itua riake ria guteaniria cira uyu, Jaji Joseph Salgo yaugire githurano kiu ni kiagumirwo ni mathina kiondorita undu umwe na kwagararwo kwa mawatho ma kuramata ithurano. The first respondent herein as member of the National Assembly, Embakasi East constituency is annulled and the election be repeated in accordance with the constitution and the election laws. Mwena-ini wake Owino ni onanirie kwaga kuiganira na itua riu, akiuga utari ringi wa kura ta uria igoti riathanite ni kionereria kiiganu gia kuonania we ni ahotanite. No na kuri uguo Babu Owino kuhitukira wakiri wake niaugire ni agucokia cira riko. Any day that we are called upon to present ourselves as candidates in Embakasi East, that election would be won by Babu Owino very early in the morning. Akioneka kwaga kuiganirio ni itua riri ria igoti, akiuga itua riri ritiuma na uma, murugamo wake uri gukorwo ni ahotanire githurano kiu. I'll respect that decision. I will appeal the decision. But I know that what can't kill you can only make you stronger. Maundu maumao ta umwena wa Wajir thutha wa mubunge wa Wajir West Ahmed Kolosh gutagiturwa giake igoti rikiuga kura iria ciikirio githurano-ini kihituku ni ciakirite muigana wa waikia a kura aria meyandikithitie mwena ucio. Na kuo mwena wa Embakasi North, uhotani wa James Gakuya ni ukindirirwo ni igoti likiuga cira uria wambikitwo ni Jane Muringi wa kiama kia ODM ndwari na muthingi. Ukinyania na riu atongoria 11 ni marikitie gute iturwa ciao, umwe wao ari Alfred Ketel uria ni mubunge wa Nandi Hills na kiama kia Jubilee, Cyprian Awiti governor wa Homa Bay na kiama kia ODM, Mohamed Abdi governor wa Wajir na kiama kia Jubilee, Martin Wabora governor wa Embu na kiama kia Jubilee, Chris Karali mubunge wa Ugenya na kiama kia ODM, Kagogo Bowen mubunge wa Marakwet East na kiama kia Jubilee, Wanjiku Kive mubunge wa Gatundu North na kiama kia Jubilee, Stanley Muthama mubunge wa Lamu West na kiama kia Wiper, Babu Owino mubunge wa Embakasi East na kiama kia ODM, Ahmed Kolosh mubunge wa Wajir West na kiama kia ODM, Joyce Amanicol murugamiriri wa atumia mwena wa Turukana na kiama kia Jubilee. Maya magithiaga na mbere, governor wa Kirinyaga Anne Waiguru ni atwarire cira igoti-ini ikaru akiregana na itua ria igoti ria gucokia cira riko ria hitukirie cira wa uria macindanaga nake Martha Karua wa NARC Kenya uthikiririo weru. Ica ikuhe igoti ria Kirinyaga ria kindirire uhotani wa Anne Waiguru ari ta governor wa Kirinyaga na gwatha Martha Karua arihe muigana wa ciringi milioni 10 ta ngarama ya kuriha cira ucio. Ribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.